ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما يباح في الصلاة ne etmeye yaray namazda. То есть ne amallar adamın namazını poklamay. Allahu Teala nizatlarını yaratkan. Yubahul mahşyu fi salati li illetin tahdus. Namazda abaklar almağa yaray sebep bolsa prичина bolsa da almağa şu abaklarını ya da yürüme bir yana bağıb. Ayşe radıyallahu anha ayta. Bir gezik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyda namaz kılıp durardı dey. Yalnız hiç kimse çülengeni dey. Faci'tu vastaftahtu. Son men gelip kalktım eşiğin dey. Son famaşa fefataha li dey. Son gelip bu eşiğini açtı dey. Summa raca'a ila musallah. Son qaytib özünün namazlığına qaytdı dey. Son o hadiste aytılına eşik kıblada bolğanını. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıp durana kıbla yakta alda eşik bolğan. Bu yürüp neçe abat ona köp abatda bolmagan. Yürüp açıp eşikni qaytib artı yerli burulup qaytmagan. Artı yerli qaytib namazını bitirgen sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıp tura bolğan o zamanda. Ondan anlayız biz zat şolay prичина bolsa уважительный bir-iki abaklar almağa yaray. Misal üçün uyda namaz kılıp turamsan şu yerde eşikке qalksa bir 2 metr 2-3 metr misal da gelip açıp artı yerli yürüp kıbla artına vermeyse. Anlayımsız? Kıbla artına vermey, yanına turup namazın olmaya yaray. İkinci, yubahu hamlul atfali fi salah. Ne yaray? Gitçi yaşlarını tutmağa yaray koluna namazda. Abi Qatada radıyallahu anh ayta. Men Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gördümni adamların aldına turup namaz kılağanını. Son bunu koluna bağırdı Umama bintu Zeynep. Yaş. Faiza raka'a vada'aha dey. Son ruku eteyine koluna dey bu. Ruku eteyine enkeyine yaşını salağa dey yerge. Ve iza rafa'a minas sucudi a'adaha. Son sucuddan qaytağına yanına alağa dey koluna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. To есть yaş tutmak, sonra gitçi yaşta bulaç, yılay ya da korkunan zetti. Yaray koluna tutmağa yaşını son ruku eteyine salasan çetim tutup olmayıp sana bolamsan tutsana yaray problem yok. Salasan son göterilen yanı tutasan yaşı korkulmasın ya da yılamasın dep toktayımsa da. Üçüncü, namazda öldürmeye yaray yılanını ya da skorpionunu. Senin aldığına gel kalsa bir yere tamına varmışsa tavuk olur onun ardına. Ha? Senin aldığında göz altında bolsa farz namaz abu. Ha? Yok bolsa koy asrapla tay qalasın bir abat al ya. Abu Hurayra radıyallahu anh ayta. Abu Hurayra radıyallahu anh ayta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyruk bergenni öldürmeye namazda skorpionunu da yılanını da. Son şeyh ayta çok güde yaraydı öldürmeye nzaqını korşunu aytaçı. Aldına gelgemse onu öldürmeye kuyu barmsa misal savutu barmsa öldürmeye ya tüvek bolup ya da bir dağızıt bolup namazda. Qarğanda yaraydı okuydu. Çıkanda yaraydı tüvek mi? Havagan it çıksa şu anda yaraydı. Yaxşı. İbn Hazm rahmeullah taala ayta çok güde yaraydı. Aza beremse adamga to есть havamsa birçe çıksa birçe barmsa şu anda yaraydı öldürüp olamsa kop öldürmeye namazdan kop aplikatsiya etmeyimse birçeğinde yaraydı bitinde yaraydı çok güde. Yaray. Ha? Birte bulma yaray inşallah.
Соң 4-нче зат намазда бузулмайган намазын бурлукмак бир хажаты болуп бурлукмак намазда. Жабир радиаллаху анху айта: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ауырганна ди, biz onu артына намаз кылдык ди. О имам болуп туруп, biz onu артына турдук ди. Омса намаз кылагына олтуруп кылды ди, о намазны. Соң бу олтуруп кирди намазга дүрчү. Эре турмайды намазда, ауруй. Олтурган күйдө башлады намазны, кирди намазга. Соң бизге бурулуп карады ди. Соң биздин көрдү ди, эре туруп турганыбызны. Соң ишара этип, олтурсун деп ишара этти ди. Соң бизде олтурган күйдө кылдык ди. Имам олтуруп кыламса намаз, артындагылар да олтуруп кылмай керек. Анадыңызчы, имам ауруп болачы, болмай эре туруп кылып. Олтуруп кыламса, артындагылар да олтуруп кылмай керек намазды. Амма хажатсыз бурулукмак ары бери зат макрух, жакшы түгүл. Койса зуап, неге түгүлсө, о юректеги коркмаклыкны аракети адамны намазда. Айша радиаллаху анха айта: Пайгамбарга саллаллаху алейхи ва саллям сураганна намазда бурулмакны хакына, ары бери бурулмакны хакына айтты ди: ихтиласун яхталиху шайтан. Ихтиласун яхталисуху шайтану мин салатил ибад ау абд. О ди уруди шайтан урлайган кулланын намазынан. Шо урлай дейсің шо намазны. Сен әрі бұрылққанда шо кесегін шайтан сенден урлады дей. Onun үшін макрух дей, әлімлер яқшы түгіл дей. Әрі бері бұрылықмақ беті білін бұрыламса. Misal үшін. Anladınızca başı bilin bұрыламса. Amma қарқарасы білін бұрылса нете намаз бұзыла. Қарқарасы білін бұрылса неге тұлса? Біз айттықшы қыблаға бақмақ зат шарты намазны. Қарқарасына бұрылса, намазда нетті бұзылды, намазы яңынан қылмай керек. Яқшы 5-ші иш, намазны бұзмайған яратаған шариат, иламақ намазда. Мен Пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям көргенім не, Абдуллах ибн Шахир, мен намаз қылып көргенім оны дей, ва о илайды дей, саллаллаху алейхи ва саллям. Башқа хадисте Ибн Умар радиаллаху анху айта: Пайғамбарың саллаллаху алейхи ва саллям ауруы күшленгенне бұғар айтты дей, намаз заманы келгенне намаз деп айтты дей. Соң о замана Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дей: Муру Аба Бакрин юсалли бин нас. Сіз Абу Бакрға радиаллаху анху айтыңыз дей, қылсын адамдар бұл намазын деп. Соң Айша радиаллаху анха айты: Абу Бакр дей, емшақ юреклі адам дей. Құран оқиғанна илап тоқтап болмай қала дей. Соң Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: Муруху фал юсалли. Айтығыз қылсын деп. Айтығыз қылсын имам болып деп. То есть иламақ адамның намазын тоқламай. Яқшы. 6-ші иш намазын тоқламайған ат-тасбиху лир-риджал ват-тасфиқу лин-ниса. Субханаллах деп айтмақ еркек кішілерге, ва қатыллаға нетмек, былай қолларын бір-біріне ұрмақ намазда. Қачыны тіліне Абу Бакр радиаллаху анху айтқан: Ат-тасбиху лир-риджал ват-тасфиқу лин-ниса. Пайғамбар айтқаны еркек кішілерге Субханаллах деп айтмақ намазда, қатын кішілерге нетме, қолларын бір-біріне ұрып ишара етмек. Ман набаху шай'ун фи салатихи фальюсаббих фаиннама ат-тасфиқу лин-ниса. Ким намазда бір зат көрсе де имамнан, мисал үшін теріс кетіп бараған, я да яңылыш айтқанын бір затны, я да яңылыш еткенін бір затны, я да құтқарғанын бір затны Субханаллах деп айтсын не? Еркек кішілер. Неге тұрса, бұлай қолларын бір-біріне ұрмақ кімлеге? Қатын кішілеге. Қатын кішілердің ишарасы. Яқшы. Әл-фатху әл-имам. 7-ші иш, имамға подсказка етмек. Мен білмеймін, подсказкаға не деп айтаған қомча. Ибн Умар радиаллаху анху айты: Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір кері намаз қылады дей. Соң Құран оқиғанна яңылыш оқыды дей бір ерін. Ұмытты дей бір ерін. Соң бұрылып мені атама айтты дей: Сен біздің қылдың намаз деп айтты дей. Қылдым деп айтты дей. Соң неге сен маға айтмадың айтқан саллаллаху алейхи ва саллям. Аш-Шаукани рахмаллаху та'ала айта: Мұны айттым мен. Яқшы, 8-ші иш, әл-ишарату фи салати ли радди салам.
İşare etmek namazda biro sağa salam bergemse. Sen namaz kılıp turasan dürçü. Sağa biro assalamu aleykum dey. Girip uygo ya da meclitte bolsun. İşare berip şonu salamını qaytarmak. İbn Umar radıyallahu anh ayta men Bilalga aytdım deyip soradım deyip nechik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıp turagana bugar biro salam berse nechik qaytaradi deb. Qala yushiru bi yadihi qo'lba ishorat etadi sallallahu aleyhi ve sellem. Nechik ishorat etadi? Bu tüpyanı tüpke baqqanni, bir yana örge baqqan. Şu kuyda işare beresenni adamga. Allahu alem. Yaxşı. 9-cu iş namazın puxlamayğan al-işaratul al-mufhimatu anil musalli li hajati ta'rid. Bir işare etip misal sabiro bir soray durçu. Sen işare etip şoğar bildiresen. Şu sorayan zatını. Anlaymışsınız? İşare etip şu anlayan kuyda işare etesen bildirmeye için şoğar şu sorayan zatını. Bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kızını yibergenne kul kızını yibergenne sorap bir zatını bu soragan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işare etken oğar. İşare etip görsetken son namaz kılıp bitkenne aytkan sen mağa soradın namazın hakkına oğuz namazın hakkını soragan. Ekin namazın hakkına sallallahu aleyhi ve sellem aytkan sünnet namazla kılınmaydı. Son bir yez özü kılıp durub bolgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ekin namazın artına sünnet namaz. Son oğuzunu yiberip ashablar soratkan oğar namazda bu hali. Sen neye kılasan o namazını? Sen çıkılma yaramaydı aytkan ekin namazın artına 2 rekat namazdı. Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Sen mağa soradın namaz kılıp bitkende aytkan. Sen mağa şu 2 rekat namazın hakkını soradın ekin namazın artına. Mağa bir adamlar gelgende pelen kavimden bir adamlar gelgende tuş namazdan soň men şolan şu 2 rekatny kılıp bolmagam dey. Şolar bilen habarlap maşgul bolup şoň üçin hali kılama şu 2 rekatny tuş namaz artına kılan 2 rekatny hali kılaman ekin namazdan soň. Onun üçin yaray tölep namazlarını sünnet namazında yaray tölep kılmaga. Ekin namazdan soňsa yaray. Başlığına yaramayın. Ha? Yaray. Başlarına yaray. Orada var hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber to'g'ri ashablardan kelgan ko'p hadislar shulay boshi bilan ishora etib bir zat so'rasa boshi bilan ishora etib ko'rsatgan ya da bo'lach bir zat durib so'rasa ishora etib yaray ko'rsatmagan. Yaxshi. 10-chi ish yajuzu an yahmadallaha iza ra'a aw sami'a ma yajibu alayhi zalik. Allohga maqtov bermay alhamdulillah deb aytmaga yaraydi. Namazda bir zat ko'rsa shulay maqtov bermay yarayan quyda bir zat ko'rsa namazda şolay aytma yaraydı. İçine tuğulay tavuşlanına aytmaga yaraydı. Bundan hadisini keltire Abu Bakr radıyallahu anhu adamların aldına şolay namaz kılıp durağına Peygamber sağ zamanına son Peygamber gelgen sallallahu aleyhi ve sellem namazın içine. Son adamlar işare etip bu bildirgen Abu Bakr'a Peygamber gelgenini. Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işare etip orada etken yerine kaldı. İmam kuyunda kıl namazını işaret etken. Son o zamanla Abu Bakr toxtagan bir kesek toxtab, son elhamdülillah deb aytgan. Allah'a maqtav bergen, şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bergeni şolay imkanlıq imam bolup kılmağa, Müslümanların aldına, tim böyle Peygamberin aldına elhamdülillah diyen. Şuna dalil şolay elhamdülillah deb aytmağa yaraygan. Mütoğ buna geltire dağda şurgenine yarayım diye elhamdülillah deb yaramayım. Şavkani rahmetullah teala aytqanni yaraydı aytmağa. Vallahu alem. Yaxşı. O birinci iş el-basaqu ve tanakhumu fi salah. Abu Hurayra 11-ci iş zattır tükürmek namazda. Vacih hali adamın qaqırığa gelse yaman şonu tükürüp çıkarmağa yaray namazda. Prosta o Peygamberin zamanı sallallahu aleyhi ve sellem o zamanın ashabların zamanı meclisinin içine palaslar yoktu, halçalar yoktu her zaman neymiş. Onların zatta qayırçaq yer galka da bayta orçça oğar. Men qumçan eşke atsevimik bolaçı. Şolay zat boladı meclisinin içine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytqan Abu Hurayra keltirgen hadiste. Hadisini keltire İmam el-Bukhari. İza qama ahadukum ila salati fala yabsuq amamahu. Siz namazda
намазға тұрғанна, да, сіз намазға тұрғанна тураға бағып түкірмейсіз дейді. Тура алдыңызға бағып түкірмейсіз дейді. Фа иннаху юнаджи раббаху ма дама фи мусаллаха. Неге түкірсе о дейді, о адам, намазға тұрған адам өзінің естісі білән один сөйлейді. Өзінің естісі білән бірге бір сөйлейді. Onun için tuğra tükürmedi. Ve la an yaminihi. Oң yakka bakıp da tükürmesin. Fa inna an yaminihi malakanni. Ne diyorsa oң yanından onu kim var? Malaik var di. Oң yanında malaik var. Vel yapsuq an şimali. Tüküremse sol yana tükürsün ni. Sol yana tükürsün ya da ayak tüvüne tuğra tükürsün ni. Ayak tüvüne tükürsün, son net ayağından komsun ni tükürgen zaten. Hali ozukta bulay palaslar var zamanında tükürüp bacarılmay. Bısa da bumajın salfetkalar var, hali çıkan karmanını kisesini yürüteyen. Şoğar tükürüp çıkarıp tayırıp olsun qaqırıp kelgemse. Yaxşı, 12-ci iş etmeye yaraygan namazda aldığına ötme söyleyen adamga yolunu kesip koymaysan ötmeye aldığına. Qırqıp ötmeye aldığından insanını koymaysan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan Abu Sa'id el-Khudri radıyallahu anh keltirген hadiste siz namaz kılamsağız dey iza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru bayna yadayhi. Siz namaz kılamsağız dey birovun da aldığınızdan ötmeye koymağız dey. Şu siz kılağın teritoriya var ki şu aldığınızdan birovun da ötmeye koymağız dey. Fal yadrahu mastata'a. Bolgan çağı şoğar yolunu qırqığızı koymağız dey şoğar ötmeye. Kolundan görçü. Fal yuqatilhu. Çonça da var ki qatlı kuyda koymadı şunu ötmeye. Toy jostki kuyda koyma şunu ötmeye de innama huwa şeytanni. Gertten şu şeytanni toy şu adamın misal için şeytan teberedi toy çıkmağa. Allahu alem. Yaxşı bir iki masala dağda al qoyayıq. Şu yarayğan zatlar bilan baylanğan. Çok namazda İbn Hazm rahmetullahi teala aytqan namazda любой iş sen namaz qılıp turağana sağa çetime teyin iş barmsa, çetime teyin hal şonu tayırmağa yaraydı. Anlaysızçı? Misal üçün seni bir yerin qıçta, 4 qıçtıb yere, qaşmağa yaray. Allah aytadım, qaşıma yaramaydı barça. Обязательно namazga turğanda, особенно jo'nib turğanda qıçıqmay qalmay bir yerin. Bek yaman bulu adam, şoğal oylaşıp tura. Toy sen namazda sen qayğanğa namazda atlikat deyin zatlarını namaz içine barmsa, sağa etmeye yaray onu. Anladınızçı? Qıçtamsa qaşıma yaray ya da bir yer bulaçı. Oprağa bir yere avurtturamsa tüzlemez etme yaray problemi yok ondan. Yaxşı. Dağda birov misal üçün imamның артында namaz qılamsa, sucudqa barğanna uzaq zaman qalğamsa imam sucuddan turmay. Dörçü. Başın götürüp qarama yaray, astaraqma götürüp qarama yaray imamğa. Bir bol qalğanmı? Yoxsa ne bolğan? Nege tutsa oğar buyruq berilgen adam imamның артында turğanlarga buyruq berilgen imamның артына düşsün dep. Buyruq berilgen onun için o bilmek için net turgan imam başın может eşitmey qalgandır takbirini. Allahu akbar aytqanı может eşitmey qalgandır, xanta bolgan. Bola olayda. Asıl artdagı sıdıralardan sayada. Onun için başın götürüp qaramağa yaraydı. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisine keltire okuyda Hasan Hüseyin arkasına minip okuyda namazda uzak zaman qalğanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sucudda uzak zaman qalğan son bir ashab şüküde başın götürüp qaragan hadisinde keltire doказательство. Yaray. Son namaz qılan adamga dağda yaray. Namazda özün sucuduna ya da attahiyatda özü süyen duanı Allah'ın tileme süyemse tileme yaraydı süyen zatını. Yaxşı. Dağda. Ha? Arapça mı? Yazılma şunda. Mençe ismiyle Arapça dep. Özün tiline de yaray, özün tilin Arapçamsa. Arap tilimse özün tilin, ha? Kur'an yaramay sucudada okumağa. Sucudada Kur'an okumağa yaramay. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaratmagan. Ha? Kur'an yatmaçtı bu aralar. Kak dua okumağa yaray onu, kak dua okuysan. No Kur'an okuymanıp yaramay. Dua etmeye böyle farz namazda yaray. Yaray. Arapça bir iki duanı öğrenseniz, Kıbrıs Müslümanlarında da var. İnşallah kulluk olacak. Bilmeyin bir alimler yarata ana tilini etmeye. Mene ismiyle yaramay. Vallahu alem. Vallahu alem.
Onun dağda başka vaktiler var. Azandan son. Qamatında azanında arasına Allah Subhanahu taala kabul etdi duanı. Sen kollarını götürüp ana tilinle bolsan dua etip. Dağda köp vaktiler var. Allahu Teala duanı kabul etegen. Allah ha? Lüboy azanında qamatında arasına. Cuma namaz okuydu. Cuma namazda iki namazdan soň gün düşgençe şolay zamanda ya da awruygana ya da safarga çıkkanda safarda adamda Allah Subhanahu taala duasını kabul etdi. Şu köy bir iş ya da bir iş ete turana, yaxşı iş ete turana. Yaxşı. Dağda adam namazga girgende bir göre koysa, bir hantawlyk, misal üçün var bir hatar işni göre koysa, yaş otqa kete turagan bolçu ya da bir gaz yanıp turan peçke ile turaganny, şu namazdan çıkmagan kuyda sen şonu tutup toktatıp bolsan yaray. Anladыңызчы? Şolay bir ya da bir ot düşe turagany göre koysan, var söndürüp sen bolsa söndürüp namaza çıkmagan kuyda şonu söndürüp bolamsan da söndürüp bitirip namazың bolsa. Şu kuy dedi, kim korkamsa namazda ayak kiyimini urla koyacak dep ya da namazda her bir koygamsa ayak kiyimi görüp baramsa al ketip baragany görüp baramsa alıp ketip baragany görgemse şuya tutup şu adam toktatmaga yaray namazda. Elhamdülillah ve cezakumullah hayran.